Zamislite da se probudite i shvatite da je imperija koju ste gradili deceniju nestala preko noći. 2 miliona ljudi, milijarde pregleda, milioni evra, sve obrisano jednim klikom u Silicijumskoj dolini. To je priča koju su nam prodali 19. februara 2025. godine. Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, leži na podu. Kaže da su mu uzeli sve. Kaže da ne zna zašto. Publika je u šoku. Internet gori. Institucija je pala. Ali šta ako je sve ovo samo predstava? Da li gledamo tragičan kraj najveće internet zvezde Balkana, žrtvu nemilosrdnog korporativnog sistema? Ili gledamo u oči genijalnog manipulatora koji je upravo izveo najveći mađioničarski trik u istoriji regionalnog interneta? Dok svi gledaju u njegovu praznu ruku i sažaljevaju ga, niko ne gleda šta radi druga ruka. Ruka u kojoj se možda nalazi novac od prodaje upravo onoga za šta svi misle da je uništeno. Dobrodošli u zonu sumraka. Danas ne tražimo krivca. Danas tražimo istinu. A znam da mi je obrisan kanal, brate, jel moguće? Jeste vidjeli da mi je obrisan Baka Prase? Da su mi zalepili strajkove i ugasili? Jeste vidjeli on? Vratimo se na mesto zločina. Datum 19. februar 2025. U ranim jutarnjim časovima YouTube sprovodi ono što se u industriji zove digitalna smrtna kazna. Nije nestao samo jedan video. Nije pao samo jedan strajk. Glavni kanal obrisan. Gaming kanal obrisan. Reakcije obrisane. Bogdan izlazi u javnost sa narativom žrtve. Citiram: upravo su mi obrisali sve kanale. Ne znam ko, ne znam zašto. 5 dana kasnije, 24. februara, stiže novi udarac. Optužnica za utaju poreza od preko 1.000.000 dinara. Na površini ovo izgleda kao totalni kolaps. Sistem protiv pojedinca. Država i YouTube u koordinisanom napadu. Ali ako zagrebemo ispod površine, hronologija događaja počinje da budi sumnju. Zašto baš sada? Zašto ne tokom onih godina kada je sadržaj bio mnogo eksplicitniji? Zašto ne dok su se dešavale drama sa drugim YouTuberima? I ključno pitanje, da li je Baka Prase zaista izgubio kanale ili se njih rešio? Dok većina interneta plače nad sudbinom palog kralja, postoji i druga strana priče. Strana koja tvrdi da Baka Prase nije žrtva, već hladnokrvni biznismen koji je upravo unovčio žetone pre nego što kazino propadne. Analizirajmo teoriju koja kruži u najmračnijim uglovima interneta, a koja objašnjava svaki njegov potez. Jedan od oštroumnih analitičara situacije to postavlja ovako: Baka Prase nije izgubio kanale, on ih je prodao. Opet, razmislite o kanalu Vlogdan Ilić. Procene kažu da se za takav kanal sa tom istorijom i metrikom može uzeti minimum $300.000. Svi mi mislimo da Baki to ništa ne znači, da je on iznad tog novca. Ali verujte, $300.000 je ogromna cifra, čak i za njega. Pogotovo za nekoga ko ima ogromne tekuće troškove. Tu dolazimo do ključne tačke manipulacije, iluzije bogatstva. Sjećate se Mansorija? Onog automobila koji je bio dokaz njegove moći. Njegov Mansori. Sve dok u idućem videu nije naveo da ga je prodao, a to sve košta. Košta previše ako priliv stane. Ovo nije prvi put. Skeptici tvrde da je do sada napravio i prodao ili ugasio 20 kanala. Ali ovaj put plan je bio razrađeniji. Pogledajte Vlogmas, taj period euforije, deljenja para, nagrada. Šta je to zapravo bilo? Dobročinstvo ili tovljenje kanala preklanja? Forsirao je publiku da zapraćuje profile. Zapratite da biste dobili 50 evra. Nema koga nije zapratio. Publika je mislila da dobija šansu za nagradu, a zapravo su bili samo brojka koja podiže cenu kanalu pred prodaju ili transfer.
da bi održao iluziju da je u lovi, deli telefone i pizde materine. A sve te uređaje je verovatno dobio kroz kompenzacije od distributera ili za simboličan novac. Ništa tu nije onako kako izgleda. Sjećate se onih live-ova pred gašenje? Uporno je pitao ljude, šta mislite, zašto mi još nisu obrisali kanal? I gledao u chat. Tražio je nekoga ko je provalio igru. Ali naravno, masa ne vidi ono što je ispred nosa. Masa vidi idola, a ne manipulatora koji koristi publiku. Zašto je ova teorija toliko ubedljiva? Zato što se savršeno poklapa sa tajmingom. Kanali su obrisani tačno kad je završio Vlogmas. Ne dok je zarađivao milione pregleda. Ne dok je snimao najgore stvari. Nego baš kad je ciklus rasta završen i kad je došlo vreme za naplatu. Da li zaista mislite da on živi samo od kocke? Dajte, ne budite smešni. Od kocke može zaraditi neku sumu, ali za životni stil koji on promoviše, penthouse, obezbeđenje, putovanja, on mora iskoristiti sve resurse. A njegov najveći resurs je glupost mase, koja ne kapira da je proizvod. Sjetite se prvog strajka i gašenja glavnog kanala. Mnogi bi odustali. Baka je to video kao priliku. To mu je bila lekcija. Mogu da otvorim novi kanal i opet skupim pratioce. Ali sada je igra drugačija. Pošto mu više nijedan kanal nije bio vezan za onaj prvi emotivni koren, njemu je sada svejedno. Nije vezan za Baka Sepru ili Baka Prase 2, kao što je bio za original. Bitno mu je samo da uzme pare, a najlakši način da se uzme velika lova na brzinu bez rizika od budućih banova. Prodaj kanal dok je na vrhuncu. I tako će, tvrde kritičari, iznova praviti kanale i manipulisati gledaocima, jer publika brzo zaboravlja. Ako je YouTube spržena zemlja ili prodata zemlja, gdje ide novac? Odgovor je Kik. Gašenje YouTube-a nije kraj karijere, to je samo promjena kancelarije. Na Kiku nema pravila o porodičnom sadržaju. Tamo vlada zakon kocke. Prelazak na Kik zahteva žrtvu. Ništa ne motiviše fanove da pređu na novu nepoznatu aplikaciju kao osjećaj nepravde prema njihovom idolu. Ugasili su me dušmani, dođite na Kik da pobedimo sistem. To je savršen marketinški slogan. I tu dolazimo do finalnog čina ove predstave. Boks meč zakazan za 2026. godinu. Da li vam to zvuči kao neko ko je uništen? Ili kao neko ko pravi pauzu, gradi hype o povratku iz mrtvih, da bi za godinu dana prodao milione karata za meč, koji će biti predstavljen kao povratak otpisanog? U svetu marketinga heroj je dosadan, ali heroj koji padne, bude uništen i onda se vrati, to je priča koju svi žele da kupe. Na kraju dana ostaju nam samo pitanja. S jedne strane imamo priču o mladom momku kojeg je sistem sažvakao i ispljunuo jer nije igrao po pravilima političke korektnosti. S druge strane imamo sliku makijavelističkog genija koji renta svoj život i koji je upravo izveo exit scam decenije, prodajući kanale dok svi misle da su ugašeni. Da li je Baka Prase žrtva? Ili je onaj klinac od 20 godina koji vas gleda sa ekrana zapravo taj koji se smeje posljednji dok vi branite njegovu čast u komentarima, a on broji novac od prodatog kanala?